Again, I go into lockdown where in my hand is Mike Bateman, a real local, Ní Albannach, a joy, Choirnéil Eoghain Uí Néill. Ach, dinner on the Choni, Congrach Gama Dalbin, Philip Cummings. I've won in dance in an octave in Commerceid, their Mac, agus achar, Rudata, Intok. Achar agus aisteach in Masna and there, and Axilum, Ach, Fima Muilum here in the Béal Feirste, a chat tower in the Marharla, agus fi couple of early click the spar, I log him. Agus Hossie makes me new or after a wine, a honey get her Mac lumpsa, agus may he in their honey may rise, and ye do veas baile, le Shachtan Gaeilge. Agus Béal grow intas and don, or in Takran Bugshaw, agus, nor honey she may rise, agus just stand she or you know, or few couple of seconds, agus sin Hossie she exual the mahro. Agus near rose hugum kadevi gularai, or near Hossie she a lord gefoiled, so if it may say a dual bedger near she a kid average omlin. Agus just who may she sadoig may or level kina lesson. Agus he'll make a, you know, if he's sexual, she's in Halifax, agus he'll make a gestada check, get near her Rodigan or touch her rice, no Rodigan machine. I just land she lesh. Gur chai sé lava haram agus gur hug sé barog mór do. Agus hasi mai sé cínu agus fi ma bhain ag tíhela den hala agus fi sé cínu fásta. Agus but you know, shafas ra fáilte ráis a yari no you know fi tú le tamall look bin an you know leor session gan focal ra. So nuair a bhí meid smíniú ar an caid trú idir achar agus mac. Amana ní deartar a lan focal. Ach tá caidrú agus tá Commerceid a Gaeilge cebéirbí. So sin sort téma an dan an Commerceid agus dan gra fásta mar léir an macbog sugam sa gra dúsa agus an sin neartí sin ar an grad ar mé híon agus Bernie ma bhain céileann ar a tháinig mid sin a dhéanú seo, you know. So it's dan gra dan fa Commerceid fásta agus tá cuid de sin maidir le fi mai sé sa rank agus a géirí dánta Gaeilge léamh le Fhrancaigh agus Béal nar heag sé rudder bé, you know, but fi beidir gur heag siad an rihim nó an cheol a tatíh here, you know, so sin sort cooler an dan.